Jo wanye meni kwa tashi plug no Thomas ni ajete okan tashi plug no shwanine. Sometimes I make a statement ko I can no money make I'm a baller who got tired me ni doni a Tokyo la kani. Sometimes I jouer la kan mo jien. I call ake ko le hwe money because in ye yake gbeme at the sign no your conscience no wo mo tun ni wole epapa ke efun wa fe no kuna kan okay inana kan we mo je call as a mere statement to mo statement ko ne ko le aye keke shi mena mena je inga himbe na video ya online ni numonne video ni your screen no numonne o bana ke akutu emi bi amesuke amebani bomo adesa ya parki echone ni e sha ame evidence clear ni numonne agule bola ni achi ewo go tire mi achi awogo tancha am a video ka me be femba online kenu monne ni nu e bon ho fio pe keke gbama de sign bola fe na ebu ana ye hia ewo e achi ewo gota mi anyaminu ke anyamiyo ke okwe sunen gbeme ade sign ji olepo ne kenkebu akebu na oba yoyi like kabo okwe ke gbama de sign tu fe no kunike okwe gbama de sign okwe e contain ebe ale ko okwe ejomontuni go ina keke mokofe no koneke jomotuni ke o akoto mi po bola ba ye po tutuwe bola shana shan ake bia na aka shan abu ana na ba wo na ke ya ke obesika na wa wo ya bo mo de no chashini ofun o bola mi na kan ngama go because me ko ba ke am besika na me ba pe bola ni ko besika no ba pe bola go time se no ka wo ke e toki ninu e ba na ewo wo ken ya na mo fi bo kumeto alonya fi o the community fi o na nya ba create na ke problem hanga na bi fi and the many authorities say la unke from beke amena mokofe no koleke many punishment yo na ke ba ha because ni ne awe keche shi e ya no man ya ke shi ibonu na je ngme na shi he video ne ni na twa ke shi ni ne ya no je ngme ni ayo da na ayo shi inna kwa ke ake measures ko me ba na ke punish o me ni na me fe na kan be ke measures ko me ba shi ko ni extra ke shi ko be ne na e ba shi alo akpa fe mo because kimene 2025 current Ghana and anyone who offend here bill mo fe mo like e ke bi na ke say something mo fe mo here abashia ke ofe bola oba achi ewo numi davi inke